Nak claim. Nak apa? Nak claim. Claim apa? Claim topi. Habis. Alamak. Oh, habis. Tadi yang last tu. Oh, loh. Nanti saya cari dia. Oh, dah. Tapi ada gambar. Ada. Ini. Oh, Perak. Saya geng-geng Pali. Perak mai sampai sini. Betul? You cakap you serius ke tak? Serius. Serius. Dari mana? Dari Pari Bunta. Dari Panimunta Perak sampai Bandar Pedah. Okey? Mai, tunjuk gambar. Ni, saya ada video. Oh, dia lagi video ini. Zeta. Oh, dia pakai Zeta. Okey, yes. Mai. Nah, ini you special punya sebab you ada video. Okey. Sekali bag, Wow. sekali topi, Wow. sekali stiker. Cool lah. Okey? Nah, dia macam mai komplot kan? Oh, komplot mana? Mai Komplot Perak. baja. Oh, komplot bahasa. Okey. Komplot tak dapat topi limited edition tau. Betul. Belum tahu. Okay guys, lepas ni Bos Ju mungkin pergi merata-rata tempat lah. So hampa kena stay tune video USP. Tapi yang penting hampa kena follow dulu USP. Ya. Hampa kena support juga ASP sebab dia punya soft rock memang A lah. Memang Okey, terima kasih bang. Nanti stay tune baju dengan topi macam mana dapat free dalam ESP. Okey?